Alo mundina namite ho si lim na kahin nei kenon chule tuniku tulbur nisim som ni le segi sang ni le som ni ruguma dingin jong thusu chum ho phon dona nei gitaw hiti Janiku Kangpo P district sunga ke songlung khu Jelenrong United Front ZUF thingnoi mi hon kani le bola kingoin anhal hauvi khusumi te seidanin janhi chun thingnoi mi ho chu khusung alurovin mobile phat achamovin in ho bani chain ahalovia tiwi khusung ho sapule achapa tui pipe sima chi jong chu anamanovin akhura keng akanovin anavove giti khusung numei ni jong hunamin anaki kaidoin anaki hen tubin a chenalon in jong ki hal hae giti Hechia numei khat pen hi kumja khat wal te sia hitai giti chule video chum ma kun kimun aseina chun hechi ke songlung mon hi adal ha diu adal ha lova yam tia achen kin nule milongam sunga hin itiham khana anung chen kit wale thina chan atu diu dan jong athu seina wa kun he the hi achi safa na jong nasata ki go tum na neita bulun aina ne o hin Jani khwa ke bulu na jong hi nasata sot bi ki gu na nei puma ahin to do hiding ta sanaumin itol hansun hechi bulu na ahin nei masangwa hechi press release hi zido sa na koyo hiding ta sanaumin tuchi bulu na om zovin hechi press release hi ahin so do payun tuchi press release sa seina wachun jalen rong in pui naga pupa gama ago ahung cholu tho chule dan kala kani legi bol Narcotics trafficking ke bol ho chu Jelenrong United Front ZUF in hotel man potani bra boya je tugan ania ZUF in tupun a bol na chun avel vela ki na kinile phat gi pi zo nungin jani 12:15 pm vele Kangpo P district Songlung Sade Hills Wapongam ke za dan kala kani le ki bol ho lo bu ho an kya lai tin mi khusung pi chu zo le nal panin tu su na bol na hi Jelenrong in pui naga pupa gam hwa gamdang mi ago ahung cholu tho cheng thei lo ding dan kala kani le ki bol ho ZUF in ki sumang jing ding a hi tin tu phun ki bol chun asiji chuji thilso to ki seizin kiloi khom na chum chuma kun press release ti chu demna tu phun a hin neon itol hon chun sahil kain S Kamson lamkaina ZUF in kangchup songlung part 2 khu ahala na chunga Sade Hill Chief Association sahil kain atiza na phungin hi January nisim som ni lagup sang ni le som ni lup ni khwa sahil kain tu pon bol na chun songlung kho hi Kangpo P district sung Kegal Jang subdivision New Kithin Manbi police station hop sunga semlal ho kip ho set na KUKI khwa hin eji ho hi aitia kani le bol khalo khu khara hi ati ZUF in kani le do dal kisa ko sunga a hel ho min akan piuwa ho a hal ha hi deum lo ta hi ati sahil ka hi KUKI chon lakhan vetu ma pang a hi to thana ke song lung pa tu KUKI hal ha na nei lago mang ho mi pi ki su lung nan ho chunga nidan som nil li sung ka ZUF in sahil ka kuranga a bol khil na chunga ki pi do na a hin ne za jang dop na a hin bol na dingin phat ti pi na anei na hi iham tia phat ti pi sunga ZUF in a ki se a bol do le Tua di akiten na dinga Kangpo P district sunga CSO zo sin bol thei zo si ki bol dinga hi tin gi na zong anezi Hitol Hanchun Committee on Tribal Unity Kutuin ke songlung khu hal ha pang ho nidan som ni li sunga Manipur government in amadolo le nisim som ni le segi tichu tu ni khu jan ki ma pat nisim som ni le ge January sang ni le som ni le gup jan kim chen National Highway 2 le 37 lamthong te nia total sadang ki boarding a hi tin Committee on Tribal Unity go tu in thu phuna boli go tu in thu so bol na wachun KUKI zomi te adia Sade Hilsa cheng ho hin S Kamson lamkaina ZUF faction akun gi na akimuzingi sunlai changa ZUF in ke songlung pa tu ahal ha na hin authority ho security lampanga good sa om na chunga lung op kaina asu sa se hilovin hitabong cham na subui theiding ven na dinga constitution noya governor thanei na ho asunyau yati Kangpo pigam gya KUKI zo khu tichu thangjol baibol khulin haramwai pheichule ke songlung ho hi ZUF faction tupnom pen a hi vetin ko tu chun asejin hi
kanile ki bol do dal min patsa gamke a cheng mi pi ho gi na neijing jeju affection ho chunga government in akin theipe na action ala phat he tai tin ko tu thu phun chen asiji alangkhan in jeju kamson grubin kesung lung khu abulua ahal ha chu ama chama abol hilowa tangkhul telam kaina NSN IM thalhenga abola hi tin United Kuki National Army UKNN ngo na aneji UKNN THUSOH bol na chun political dialogue hlenga hunam mancha hi NSN IM in chonna ahin neijing hetai ti Kuki am group hon himna thal choi jong le India constitution noya political solution nge na ki nei hi political din mun pan mun su ha na dinga in hal la numei chapang su ki chat na ho ake pompui NSN IMN hiji chon chen hi mangcha jong le kizana ompun aga jong ompue ti NSN IMN political a hansa na kani oviti asab jingu chu anei ta be ova hi le hunam abol na ho adal ha India sovereign framework noya ki ho na apan ala angai je ti in hal hunam ki mangcha ho hin ki ho na ti chu dialogue a hel theilo dinga hi NSN IMN alima achung nung pena akigyal na apeila hunam abol na anga constitution noya ahi theiding political engagement anei na dingin UKNN nge na akineziati Chung changa hin Kuki army adanga kunin THUSOH ima ompun ahin la media ki mudung zuyin hoilai mun hile limge cha chule kigingsa umjing ding langsap nawang akimuin hiti hi je chun media hoa THUSOH la sa angai kha ma chule asunga ki good na ahilo waile banla ding dan ho limge cha hin khu manding hi akulin chule midang ho hin galni nei sa te ding ti lungtup na newa hin ahin la ho aku na ibol diwa deisa khat chu hi le akhat na ichi jjf kiti kamson faction lam kai na thingnoi ho hi meng cha in thip chena ju cha a khup tu banga hi ho hi event liwa ipi su khalowa ibol cha diu hi nam isua ahung po do lo na ding khada hin ani na amho umchan ni thowa ho he phalo milham ho chunga amho na to bong I to waile nam isua hung leng do thei thila hin hejite ni ngaidan chungsa ngai khat pen theite a hi ji chun ching theita ma ila du jong hi ikitip nawa hin chuki le tu phat boi lai ta a hi boina hesa sa wa le khol chi jong hi I bol no movin hi choji a jong boina itu saw a hitain hi ji chun ching theotin mo wa ti chu tu lai din mun hi igam sungo sensitive mama hi zin ching theita lim ge cha yumum na wa yum phat diu hi nama ding hi hen lang mi mala ding hi jong le ibit na diu le thil pha hi ding a hi ti rong chu I phun do no mo hi Jani ho India in asom sagi le sagi chan na Republic Day kin gun aman to kilhonin to phat man chum ho hop do na jong an nayun chu to phat man la chun Shorya Chakra ki ti chu Jiribama CRPF commanding officer panmun anatu Vipin Wilson chu anaki pe na hi ahin la hi ji party chu achi sa November nisim som la khan sangni le som nyal li kuma chu Kuki mar volunteer som la khat jen anathat pa ana to phat man ki pi hi gam sunga ki thang at bi na thei thil a hi pun hinla dan kalwala chalo na le thil ki bol ho to sot na zo a hi tin kohulin sangten alung kim lo na tu phun ana bolin a hi forensic report le mit ta amu hon ta sarum ta thuru anei na wachun tu chi volunteer som la khat ho chu thal choi lo a hi win ki kap tu na thi hilowa a ki sumang zo a hi wi gamsung boi lai ta namsung vyang bidya duty bol khangdong ho mail ho lungdei bonga kalsung le na tong Manipur police hon tu chi volunteer ho thingno a hi atiu chu sim thu zolana a hi ati ita bonga dan le molto ki kala chat lo khat galhang ho pi dia ki koi ki pa man khat India government in Republic Day ni khwa api hin kogi chate chunga di lo ta ki thana le ki bolgan theina ho hi India government ki head mosa na kyu hilovin thilsu ho akipa pi na hi ati Hitia hi je chun kohulin nge na aneyovin Vipin chunga thilpi le atim ho hi nga seiphan ho josi apet pera nungla do ding Supreme Court vet suin noya human rights ki loi khom na ho zauna
independent investigation chila sa ding November ni sim som la khat sang ni le som nya lia thilsu mo pu na nei ho officer ho thu pun di lo na le iza kai khul sila dan di lwa mi thed ho force adi lo lama mangcha ho le thudi siagu ho zo si achan di wa lom go na pi chi ding tin nge na aneu na hi Hezi chun Government of India in thudi achi pia dan le mulmi zo si chunga kibong ta thakara achi pi di ham ahi lo le thudi sialgu na dia thagum su na le namsung ka su khanana to achi pi di ham ti zong thusu an bolo na hi CTET exam center thua Department of Education KSO Gen Headquarter akun head sana kimun aseina chun KUKI candidate in for exam center changzo sin anoya kipi nambara hi agang theilama na detail na hin sei pi diwin ike het sowi chule hiji data hi KSO sisipul koma apisa hon pe ngai ta loading a hi adang sewang lim a hijinge ati last date hi January nisim somthum sangni le som nelgup 11 pm chan heading a hi ati tu ni khwa dia thusu la khom chum chum phon do na in nei thiu hi chan chu hitan ti